Dobrodošli v snemanju Let's Play Minecraft po slovensko. Z vami sem Mr. Aljoš ali Aljoš in z mano je... Malo štirika oziroma Patrik Sklenar, kar po domače. Današnji plani, kar jih imamo, so da meni naredimo hišo. Odselila smo se izpod zemlja, en čas smo bila skregana, zdaj smo svet prijatelja. Ja, tata smaric, vi are fucking rich, ne? Jaz imam keko 9 bitno, pa never star. Pa takšne štirke, en set pač imam bolj ko ne. Stvari, pa 53 diamond blokov. Saj ni nič tega. No, glavnem bogat je, ne? Ali ti se prije? Spolek, moždare ne so odem kazara in diamond kazara. Današnji plani so to, da meni naredimo hišo, ne, da si jo opremim, pa tak, nič pametnega, mogoče vam bo všeč. Jaz postal 2 bitna, ti okej? Takoj bom nazaj z vami, samo nekaj grem povedat. Ja moram boljše, ja. To se zavrbovi, nima tu. Tako bi ti poskala bitni. Ok, še bitni še. Biti do priši. Okej, moj jaz gradim, ali jaz ti pač bitne zdaj ker da bomo pač moraš še kotam in samo mogoče bomo potem podrli pa ne. Se vidim? Se vidim? In bomo se postavili hitro. 1, 2, 3, 4. Jasno, zdaj. Kaj ti delaš, Patrik? Bitne. Če je tu noter moja hiša. Ja, prijem za hitrejše kopanje, tu samo teko. Ok, sam pokosila sem si šel, da ne bo nišče moto, ne? Imaš kaj stona, Patrik? Posodiš malo, če lahko? Ja, pa tam ja, iz enega drepa dela vim. Te pa čakaj, a ja ne iz cobblestona. Kaj ti vzal si dal stone? To ne reči, da vas moram prvo za to narediti. Ok, tem pa jaz to do konca skopal. Daj, ni se heca, tvože. Kako pa mu te zajaje? Ne bilo probiti. Lepo, no. Kaj te zabava? Pa ne vem. Pa nisi hitro te mi zavrdi. Da idi k bitne. Sem tu? Bitni ide skat. Na bik nisem. Ti si pa skoče. Pa ne to, kaj si počepe. Kaj si? Si? Pa ni to, kaj si počepe pravim. Prav. Pa še ne se budi, se budi.
Dreva. Okej, beda. Svete! Svete, svete. Da če gre sa ploba ven. Sram je mrtav. Ok. Malo hitreje kopanje z lopatico. Ne, lopata se nam je strla. Glej, vse eno je, če do prija, ne. To pač to ti mi Aron bloki šel. Tam mu na glav prdnem. Pa, pičko materin. Kaj narobe? Spet dreva je tu. Dobro, Patrika pač jezi nekaj, kaj ga jezi. Ma svoje muhe. A ne da, Patrik? Ja. Prosim, to lizaj. Da me skredi vrni. Kaj je? Ne bi vrni hitro. Pa. Dobra. Da ga moram možda dati Aurona, pa. Evo, fast. Kaj to smih. Sveti, to kaj? Nič ne sveta. Evo ga, da moš pas 2. Hitro kopa. Tu ne vlečeh. Kaj ti ne veče? Hitne si ti, Joža. A tu pa vleče? Tu vleče, mani tu je. Ti ne tako veliko bajto. Evo ga, tu imamo opa malo preveč, smo mi kopali. Tu imaš ti pod zamljo, grmeč. Študira. Ja vem. Bi jaz ne nas pomagal. Zdaj pomagal ti bom, samo ti nam tega pomogla, tako te izdela. Ne rabiš, sem... Kaj? Ti si boš vse samo premo. Ja? Zdaj kako me jeza, on je rado. Kaj ti delaš ti tam? A ima ston, zamijal, kaj? Čega, mogo narediti tam brika? Lahko. Malo stona mi še vrži, prosim, ker rabim za... Ko imaš? Hvala. Ja, kam? Tu imaš, gled. Ne! Žarek sem prekinil, vrije. Zdaj vikna ti daj tak nešto držal. Saj tu ne bo na nekem mestu tam, ki je tiste dine. Vse to ima ti poti naredila, gled. Viš kaj ti naredil hitrosti, bom naredil kaš hiter, okej? Enega ti možda hitrosti, dokaš, ne? Tu nekaj mi naredila tu v poti, nekaj ti bomo taj nekaj podrla tu. Pa tu več ni rezidenca. Res? Ja, poglej malo. Če tu je rezidenca, komaj prebikne. Lol. Lol. A da, idi si posjeti, malo tu manj sekire. Ker nije s takim lep to, če se tu spavno, to ti drek. To je biti drek. Pri Bigni se rekel je rezidenca? Tu. Tak. Čekaj, boš mogli 2 bloka. Pizdo.
Že ne mogu iti domov, veš, še moje stvari še urejo, tako. Danes sem jih dobro podelal. To si tako preveč gre grmeč. To da si toča. Ja vem. A pa se ga lepo pravi. Imam denar. Glej kak me jebe. Gregor te vse zrihta. Gregor spet. Gregor pa daj, če imamo sebi stal level, može tako delamo, tako lopo. Ne tako videlnim stvari rabljamo, da bi dajme ne. Tako ta so čisto nimi, si tako ne to lahko pravi za 5x, poti oziroma za zastojno lahko to pravi. Samo dajme na vodni tromba tole, da lahko pravi. Zdaj mora samo levela nabirati. Grmi, če zdaj veš, kam imel s mining levela. Veš, to daj me, da jaz vodim bur. Koliko je? Veš, to, čekaj, jaz imel 158 level, imam. Jaz da bi manjkrat več daj med detektivom iz 200 levele. Ne, ti boš dobo za Fortunom, boš dobo, ne vem, 5 evrov, boš dobo 10 milijon, si bom dobo 15. Veš kaj vrej, koliko si že veliki level, kaj se ti iron, recimo, če ga skopaš, ne? Se ti že kar sam speče. Res? Ko si veliki level mining. Čekaj. Ne vem, žiga je bil 300 pa nekaj. Samo 300 pa nekaj. Sem hitro, jaz. Bale bom že verjetno s 300, zakaj manjam po te iti da jaz. Tudi mesto se zmeni. Vre. Jaz srednja dela. Jaz ti mojmo, ti pa si ti kar po glostom, pa tako pet. Jaz ne, glostom. Glowstone dust. 2 starpa sem si kupil. Ta praha. To še ne zmora. Zmora? Čekaj. Ma lopata, vreme sem pač. Če najdeš ki let grmeč, to mi povej. Samo malo, jaz bom takoj nazaj. Jaz si samo nekaj naredim. Tecaj pa bo Patrik govoril. Lepo pozdravljeni, že tam sem. No, da se lepo gradim, pa gradim, greš pa nekaj delati, ne vem kaj. Ja, pač danes imam namen, jaz pa ležo pomagati levela, se bi gordoviti, ne? Bom normalno, pa to vse, kaj bo hotel, imam slitača, ne? Hvala. No, in normalno, pač da bo imel stom, pa tako malo roboti pač. In bo pač leto naredil stom brika, ne? To ti nekaj vredno, kot se prihraniš. No, ležo jaz pa ne malo pomagal narediti demokracijo, oziroma da bi polepšal ni malo. Da bi prosto za baza, bolj pač tako pozemno hižo. No, jaz že vem, kaj bom imel nareto. Mislim si. Potem bom nekaj z lesa naredila stene. Če bo potom.
pa stopnice bolj z farmo tako mali, pa tega pač s farmo. In to mi pa ne razdeljamo, ne vem, enchanting table, bo tu v eni sobi taki mamiči, potem bomo skladišče, bomo jedilnice, pa bomo to pa pač ne vem, da bo samo odločil se, da pač bo ti pomagal malo, da bo to. To je to iz moje strani, ker se mi zdi počela pač tudi tako takim bluzom. Tako moče se me zdaj bolj, če počujem samo malo, se pravi čujem, samo ne, malo. Evo, mogoče tako više. Ja, pač, evo, nekje. Ja. Ali je še boljše tako? Boljše. No. Vikend, gledal sem eno za hitrost, pa bom imel skrivališča. Ali jaz že imam naredila skrivališča ti? Ki? Tako skrivno boš imel dvojka, pa tega boš imel luknjo, ne? Boš imel česta, pa boš imel 2 bloka razlika od zadnje od stena, ne? Se me bo videlo. In ko ti za čestom stojiš, se ne tvoje ime vije. Sem jaz ti naredil skrivališče, če nam doma pada, bo tako tega. Čakaj, ne z meni. Ja, pa prosila bi si, kdo ve, na kateri višini je. Čisto največ vedno diamond, če lahko ti pove. Ja. Pač ki največ hotiš. Bila bi vam zelo hvaležna, ne? Ja, porodno. Pa prav moramo XP dobiti. A ja, pa še to ne, meni bo Gregor naredil ender formu za pravi denar, ne? Ni važno za koliko. Po glavnem dobim. Delala se bo okrog 5 dni, malo več, mogoče, ker bo naredila en udarec, pač en udarec, en kill, ne. Tam se hitro s killi dobivajo pač kille, ne, tako vam bolj domače. To vreje, pač, hitro isto dobiš, ne. Da ima rej flow-t. Flow-t? Ja. Ne flow-v-f. A Grmeč tu, gledajte, po tem robi, ne? Tu me kuj tak neko sraz, zdaj tu več ni razdenca. Ni več? Ne, tam več ni razdenca. Zdaj vam je tu neko sraz. Tak bom imel vrata, tak da ne išče noter muka. What did you say? Kaj gre hitro ta bolj? Bomo kot je. Kaj gre bolj hitro, ne re? Kaj je? Kot je drg podirati. Naredil na oboje, kaj je? Le kak me drka me v glavo noter, Evo ga. Tak. Daj, gremo danes nekoga skemat. Lahko. O! Terem zabija. Kje, ko bi rekel 100 za en stack? Tu naredili tak. Olo, idi, Grmeč. Idi, prosim, TPA publik. To ti kaj podava bajka podeli. Pa podlej, čemu se reče bajka pod zemljo. Kak TPA? Publik, saj ti piše, kupi do hobit bajka. Da poglej, stari, jaz nima oglede. Oh my god. Viš kako le. Jo, OMG! lepo, a? Takoj. To. Kupim. Ja, ne, zmora. A
Academia tega, kako vešti, tega, ja. Ja, moramo nekako skidi, veš, kako je. Obrazen. To ima pa lepa, ne? Stari tad, kralji so fake, Hobbit. Je res? Kralji so tako, Hobbit bajt delal. Svet homaj se tu. Dobro, že nič imam skilu. Da vidim, da sem zgodil. Jaz se spomniš naših začetkov. Ono se neč skilal. Ja, še imam zadnje, pri Ender farmi je set homolo. Res? Gdje si Homa 38 si ga zbrisal po pomote? Gdje je Homa 2, tako mister Aljaš? Set, ne. Gdje stran? Nikoga ni tam. Zdaj se ne malo X nadirat, ker si bom enčanta sekiral. I need it. Da pogled se je Gregor gor. Gregor. Ne. Ja, gor. Lol. A če ti tega nimaš, znaš pogledati, pa samo napišeš G, pa stisneš ti puščic, kaj sto. Tako ti vrže graf samo G ide. Saj ta malo gor. Da, ono skani Herniksom, napiši Hernikse, če je bil tvoj friend. Glej, ti bom napisal za srca. Hernix. Skani, ne? Za srca mi napiše. Pač me se bolj. Shit, že imam 17 XP-ja, ali? Super. Jaz bi probil stone. Po 30. Ja, tu imaš. Kako ga rabiš? Lol, to je preveč. Preveč vsega drka. To si sada tam malo. Lol. Jaz sam se inventori, ki mi treba zaživo. Sronje, okej, rešil sem se. Kaj te bilo? Notar sem se, motil skočil, ko me je zalagal, da sem spijal. Lol, 22, 13. Ti že imaš 24 XP-ja. Ja, Lol, kako je to hitro. zato bom hotel domov. Lol, pa mrtav bom, okej. 2 srca.
imaš noter takšno špilko, te pa greš noter, ne? Te pa zapuniš špilkom in sem pa to aktivaš, pa zbiraš čisto vse XP-ja, pa še igro več. Grem noter, pa zagodim 2 XP-ja samo. Grem noter, to ti debeli stano, veš, tak je. Tisti bil glavni, bolj pa nekaj njega možeš dobiti, veš. Vse veš. No, to. 26. Kaj enchantam? Ne vem, sam se odloči. Sekiro, ne? Lahko. Najboljši na to. Sedaj ima, ja sam moram da to Thanks, stvari da si mi ti sprejel, jaz to potrebujem nujno. Včasih je dobro biti z nekom prijatelj. Ja, zdaj si ne bi bili z vama prijatelji, te ti stari, kad ti pa jaz da ne bi zgrigal prijatelj, te on to ne bi ti sprejel. Mislim, da nam dira XP. Usrani, smrta, a daj moj detektiv. What the fuck, man. Eu era só uma coisa. That's house protection religion. I need to switch for that person. The east of the world is more cheap. Не, пока что не это. Григор, приятно, я сегодня. Evo ga. Gremo oba, nekaj imamo na ekrane, takole. Čemo zdaj nekaj takega. Imamo chest. Le token dela, dole malo napite. Jaz sem ta snotraj, zdaj sem jaz slike snotraj. Imam 9 XP-ja. Kak? Ja, tam si se spala malo da nekaj. Ja. Ja. Kak? Tak, bom naredil takole lepo, takole, ne tak! Tema dr. Tak. Evo. Tak. Prije pogled ta vzgledam prvo. Prije, kaj ne? Se pa ne, da se pa bilo. Imam bilo drope. Dajme, če se mi vzela, kaj pol srka pa ne. Ja, ne pali. Ja, sem nasili, no. Prije, onice, Se opravičujem za njega, malo se mu je fuzli. Zdaj bomo ubili! Ne bojo te vbili. Essa se zmrte. Si pripremi. Gremo v napad na marcine, malo. Ja, kje je Ender Dragon, ko želim pokažem, kako se piše. No, da je, ki si Ender Dragon, pa si. Da reči, to tam nekaj je. Aqua Infinity, bomo sebi čarovno, kaj ti to Aqua Infinity? Da v vodi lahko dihaš neskončno. Res? Ja. Dobre. To za te?
Kaj? Ja, to zakaj je vredno tukaj? Ne. Ne, Aqua Affinity. Ja vem. To ni vredno. Pizdo. Jaz si pa zdaj tu časta delam. Ne s kakim drakom jaz tudi drakilo, ne? Ajde, kako što ne skiramo nekaj. Jermeč, tu še vedno ni razdence, hepam. Ki? Tukaj stojo, nes. Jaz ti pravim, pri Bikni je razdenca, kaj ne vidiš, ki je Bikni? Tu. Ja, tu. Tu. Te pa še zato tajno pomaknil. Neka mam tu, Grmeč, veš, če mi ostati drakilo, Ender Dragon je kjer vzgled. Jaz imam pun inventory. Unbreaking 3, Sharpness v Looting 3. To je samo drak, a? Je to drak, ali kaj? Ja, za tebe, za mene je pa carsko. To je zelo, je to drak, ni pa razpaka. To prodamo jaz, to imam jaz tak za Ender Dragon. Si bi jaz bom mogel biti vsak razpaka. Ender Drake, ki ste! Grmeč, ne bi se tako. Okej. Opa, ne, rem da se prišli moji prijateljske. Se... To pa ne, rem motor da pa je prav. Idi scat zdaj. Da prije pomoga. Še nimam sworda. Pa sam to samo skitol se kilaš. Evo šel motor, ti pa je odzime. Hitro, prosim, poskoči. Poskoči, Grmeč. Grmič ne vre, tako hitro. A šta si zdaj reči? Kaj jaz si tako za česte gradim, pač. Prije. Tiho, Džunje, lepo kile. Kaj je, kmetozor? Kaj je, kmet? Kmeta, pusi. Prije, pusi. Fut, jemljem, fut. Jaz sem da proteini, pusi. A pa da, če ni zanimljivo. Zdaj ga malo spet. Ok, ni več malo vidi. Odno notar, 3, 4, in gremo uma pot na Ender Drake. My friends. My very good friends. Robi kdo, a ja, pa če robi kdo Ender Oja, ne? Jaz vam podam 2 steka, oziroma 16 za 2 evra, gled. 2 steka za 16. To bo skladišče to, kaj zdaj gradimo, ne? En stek pa je, vam vedno je, en stek je 16 evra prlo. Evo ga, ena pravična cena, 4 steki za 2 evra. Evo, fair play. Meni se ždi kar pošteno, ne, tako da bi jaz skupaj samo skup živimo. Ha, very funny! Kupe. Jaz radim mora prvi. Čekaj da te pozdrav, te bomo sam imam mesto. To malo je. Ok, stotimo dvema Jurijama, ne vem kaj sem jaz začel. Ne vem kaj sem jaz moram začel. To je pa razlagal o Jurijeh. Daj mi da kupi. Zakaj mi daj me, da bi imam en stak, imam 10 stakov, daj me. Pa diabloke. Ja, diabloka njih. 56 diablokov. Nekaj za teti drokih ne pada, je to zapravi, sem vrni. 27 XP-a, da vam kar vuni reči, staj za 3 XP-a, še da vrem oni drokacem. Pa da jaz grem za metat Ender Krlek, ker imam zdaj punti skoro. Rekli sem, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stakaj. Pa če notre prijeti, bereš, te bili nešto sve veće. Evo ga, gledaj, viš, stoji 2 staka kola. Če jaz si prodam za 1 euro ali posta, 15. Na šopi si jih naredi. Če pa jih imam. Pa kupi kdo? Sem mi je ne dama, kvame.
Zamarjam, ja. Sonja, alo, kak te... Fuck. Tako, to je skladišče zdaj, nič posebnega, nekaj maličkega, ni dosti. Nič, daj me do notre. To že nič povedal? Tega pa še nisem povedal. Si zdaj ti povedal. Samo Aljoša, jaz nimam domov, daj me do potega, okej? Ja, ne, robiš, jaz tako samo malo. Samo dol. Oni ga fire spet. Tako, tu bomo cobblestone uporabili, zato kaj je lepe. V tem texture packi. Odaj me pa da ful, ne. Kaj če v tem je lepe? To tam da pisali. Kaj pa te navadnem kraju za Andere? Da pogledamo, kako je v navadnem texture packu, kako imam. Verjetno kar grdo. Lahko še kar rečem. Mora si prilagoditi na vse razmere. Fuj. Pa ni tako slabo. Samo cobblestone, ne? Lepo prije. Okej, jaz zdaj lahko vem, naredi se... Zdaj se te pa tako hudo slabo čuje. Slabo. Slabo. Kaj? Vre! Kaj? Samo shaderse si bomo vklopili, da vidimo, kako gledaš v shaderseh. Grmeč. Reče. Evo, vre se čuje. Tu pa je moj shaders pack. Sranja, jaz sem danes vrlo gre. To je shaders pack, sem naredil sam. Kak je grdi, ne? Tak, zdaj pa... Zdaj pa nijem nas pojma, kaj je. Kaj vidi onega stama, to! To ti ga, kaj si ti napisal? Herniksa, Ja. če noče nič odpisati. Ne da se mi več. Daj, no, veš kaj ima to ti stafo? Koliko? Preveč, no ne veš kaj govoriš, ima Mareto za 4 bikne iz Diamond, Ja. Ja, ti pa idi gledaj. Kak? A daj, no, prvič ne, normalno se. Ja, veš, ne bi se pisati, da si ti vas kraj. Ne več star. Kako je, no, kaj se ne več. Res gremo, res tako, XD, to OUSE, XD. Tri grmeč. XD HOUSE, XD z veliko, to je z veliko, OUSE pa XD z veliko. Lepo, sem ti stavljal, pa še zadnji cekne. Kaka brate, nekaj. Okej, zdaj porabi, aloj, zdaj grmi, da sem ti dal stvari, okej? Piješ, te pa od mene. On se ćeš tu prije, doli sem. Tu sem. Ta labirint. Prije sem, no. Ne, jaz ne prav hodim. Lega butle. Alo, butl. Pa tako, to ti da veste. Prije, ver. Ide. Zdaj bom povedi, zdaj pa ti vas govoril, kaj rabi. Okej, rabiš golden stvari. Ne, Rabiš blok od kvarc, pa to. lahko, ja. Si naredil z tega? Čakaj. Tu si malo kurat stafov v kraj zmetal. Pa nima mami mača, ali kaj? Kaj ti tu mačaš?
Nije tu več vrdice. Več zato pa tam nekam zavrditi. Če nije več placa, čakaj, jaz grem na home pa si dam noter. Jaz sam ti neki drake iskal. Kako to robiš usnjena oklepa? Ne. Robiš lesa, pač, eno veš, to so tista ploščica. Ok, lesena ploščice, ne. Ok, damo in tu blok v kvarc, celine, kada si strani dobro 25 dekati, tako dolgo, možno velika nekaj. Arom stvari robiš? Ne. Ne robiš arom oklepov? To ja. Čakaj, tu so materijali. Tu to še ostravim. Tu so materijali, tu je materijali. Tu. I'm waiting for you! Just a second! Păi tu aveți, imaš că să ne tu pripravljаш, potle. Okay. Gary! Tate. Alo! Kaj? Se me gre čuje? Ja. Ok. Tu imam nekaj za gled. Ma cel inventor je prazen. Ja. What the fuck? What the fuck? Okay, this is something new for me. Mesti si domura še. Sad grem. Dva. Jo, jaz imam čast za building materijale skoraj pun. Rabiš puščica. Lahko, ja. Opa, tu pol sem razvrščal. Jaz sem tudi kvarc pa tu dal, pa boš lahko primiš bajto s tega, če hočeš. Kvarc je lepe. Ja, ker robiš klepa golfe za koja. Za koja, ja. A in tič koja, bomo. Kaj? Robiš lahko diamond klepa, da. Robiš belo volno? Ja. A gdje ti tu, ne? Čakaj. Hooper mi daj. Tu. Daj tu krav tu. Hooper, 11. 1, 2, 3. Fucking katega draka, je. Od koga sploh je to? Ta vriga. Komu kradeš? Pa moj friend pride vse dol. Ja, vse ti je dal. To čisto vse. Viš tisti, kaj sem dobil taki monster pa to. Ja. Pa glih od njega, veš? OMG! To je rich like a beach. Pa če to ti je zgarača vasi, Matic, one. Kaj na Olomiri treniral? Šlamberger. Kaj bo ti šlamberger, pitkice stisnil. Ne, pa. Šesti razred hodi v Mahajine. Saj mi je dal rekel, da ne, več pil, pa smo rekel, če mi da, ne? Pa rekel, da ja, in me vse vas.
Kaj je? To je to? To. Je še prima, zate. Prijem. Shit, stari, on imel že skoro celi čas za... Ajde, rekem, za opulnik materijale pun. Jaz sem dal redstone ore. Iz redstone ure. Ore. Bi se dalo uporabiti, ja? Rabiš modro staklo? Ja, to pa mi steklo barvno porabim. Modro imam. Ok, super. Najlepša. Pa kvarca tu je. Veš da? Opremo od tega. Kaj? Ti si naredil bajto, pač opremo celo iz kvarca. Ja. Ok. Jer je tega brata dosta. Kvarca je bi vedno bilo puno. Tega se moram zapizati. Over eno pa to. Over eno pa ti naram da, in pregledam. Česa? Koga? Over eno. Knjiga. Tako da moram jaz tudi ti dam šta. This is... Moram samo da hodim to skupno, rečete. Jej, modro steklo. Taki šta imam. Ok. Lahko ne lahko nazaj? Ja, ide on. To ti grem. Nekaj moram i knjiga skupno, ne? Še kaj ali je to za punec? Čakaj, moram še pogledati. Kaj rabiš od tega? Zdaj trenutno več ni čas. Rabiš še oklepa? Malo dovolj. Ma jebi se. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? People running off, but the river is like Čakaj, ne vem kaj je tu noter. Jaz grem samo XP se nabirati, zakaj jih rabim. Ne, grdo zgleda. Tak. Za boj. Več lešla šle bom roblo. A? Več leša še bom robo. Naberi si ga, Vse ga bom puno v česti. da ti manj ga leš. Naberi si ga, še si ga dol. Prela. Imam pa najlepši les, kaj obstaja, ne? Tele. Birchwood, bele, ne? Ah, se. Les je les grmeč. Kaj je tu noter? Kaj? Korona. Banana. Banana. Če tak ima. Vem, vidim. Samo te ne verjam. Stela!
Gremo mi za opremo, ti. Meni to stela vre. Ono, kurat mi gre, ko sem neka šolo igrala. Bomo mi noter ta bik nazad tu podrla? Zakaj? Noter bojo kar tak vbajte. Ne? Eni ga bom samo dal. Oni ga odbine podane. No, pusti, mako je vsak podare. A pa ne podari, pa mi lepo čas nasa. Ja, za ne, nekaj gradim. Vrniti še del stvari, delo resno. Za konja hrana. Alo, fokija, kožakova. Kako veš? Какво те стила je? Ne vem. Ivo. Ne. Stela, kurava. Ne. Ja, korada pa koza igrata, ne? Ja, Ne me zezat. kaj ne ostaje? XX Pignar XX. Veš, kjer je Pignar to? Kjer je? Ne. On je za Kiričevo. Kaj na kilo? A ti si? To nisi videla, kaj? Ne. Da vidim, kaj imaš, treba. Vari zanima. Nič. Tukaj ni tablic, zgor ni nič noter. Zakonje. What the fuck? Hrana. Sapina. Kar nekaj. Sapina. Dragocenosti. Vse je puno, kaj si ti mora? Ovo grme je, če lahko ti dam nekaj na dragocenosti. Oooo. Beži s cobblestoneom. Ale kaj si ti dal? Zdaj komaj vidiš, ne? Kaj se tam gre, moče? Hočem, ali kaj lol? Za kopanja, vapa. Kdo ti je dal sekiro? Ne vem, ti si bil posodil, pa sem jo dal prvi čas, kaj nisem vedel. Ne jo, etam ta. Stone. Jaz ti nema red pot. Ja, red pot podela. Fucking shit, saj sem se spomnil. Mostek naredi lol? Zakaj fejkaš? Kaj fejkam? To tu, ona nije zbitna. Haha. Ne, če sem hotel imeti crafting table. Jaz bom imel za luč beacon. Ja, res? Tako ljubje smo mi postale. Ja. To pa ni dala kada. It'd be so nice, Mare, res je to kofo. Takoj! Sem. Ok, zdaj bom jaz vzel tu kvarc, pa to da je vzel. Če rajem kvarc za pot. Kako pot, če imaš, kaj imaš kvarca, kako si zadet? Kaj sem ti kvarca dal? Ja vem, samo te lepo nazaj noter zlagaj nekaj, kaj bo vse puno. Tiho! Jaz grem delat. Da idem malo, da je to pojata, kako sem jaz nič. Evo ga.
Jej, kak imam lepo. Uj, da še grše ne bom videl. To je pa vse. Me zanima, kako bo tam imela Pignar pa Krtolič. Jo, Grdo, kaj te bo srad pritisnulo. jaz sem videl. Si živijo. Meni prija Džonko. Čonkič ti špila. Ti nije, veš? Ne? 2-9 hom. 2-0-9 hom. Smo spet primere. Počuj Dokića. Ma keše skedar nije, ve. Lahko skup snemamo. Daj me. Kaj špiga. Zakaj pa teh Donkiću snimal ti? Lahko. Kaj se prizni, ne? Kaj bi se preleznil? Stari. Toda kjera ekipa si ti danes bil? Poleg vas. Samo kje si videl, če ne so stari moji. Par golov si tudi, en gol si lepo dobo, ne? Jo, kaj? Vidovič mi ga dal. Posrani ga. Ode, kik gol sem pa te dobo. Enega. Odpizila, kaj sem si potem na konci sam dal. Pa je tako že bilo fertik, tako da ni veljal. Pa vem, pa če si svoj gol sem dal s patico. Ja. Opa! Opa, bato. Kaj piši to, ja? Pa vem, Imaš kolesa že? Imam še nekaj malega. Ali to samo kvarca, ne reknem, da ne tistega. Ok. Ja, ne, šta. Skio, dala. Meni si to. Saj, kje misliš, kaj je faljamo? Me je že strah. Če imaš ti puno sekiralke. Ali kaj? Volva kaj imamo, kaj? Volva kaj imamo, kaj? Vrimič, kaj to lahko strelam? Ne, pusti me! Čakaj, naj samo povedi, kje to srča poti, daj za maj. Please, pa mi dik bitne, bude. Samo to mi povedi, samo to vidite. Zdaj čakam, vune. Samo čakaj, moram se ga manj povedi, čakaj. Ja. Kaj imaš povedi, ne? Ne, ono nema, ve, čute, nema. Nema, ovo ću vmr. Še sem jih rad. Srček po pol. Pa da stvarno bom naredil moč 5, to za moč 2. Jej, PvP sem izklopil. Kako ti je zdelo zdaj moč 2? Lepo. Samo, ne. Ali lahko to je biken tu poderam? Zaradi mene pa moč dot. Motor. Kjer je ga? Motor, biken. Kam motor? Motor bi se ga dal? Tudi biken, ko je motor, ne? Ja. To je ga podr. Zakaj? Ker nam ga imel na totem mestu. Kdo rekel kaj? Kdo bo sploh? No, šok, se že letim z biknom proti tebi. Če ga zabavljamo. To je ga še tu samo podrem po aerobloke. Pa imaš me bitno? Bum. Ja, enega si vzamem, enega pa me. Enega pa aerobloke pa mi se prenese pa tjaja, zombe. Heča DB? Heča DB? O, mani je nekaj ni osno. Kaj je? Kaj nima zombi zavira? Ne vem, če so zombije. Ne, vem, moj aeroblokov, ker tak biken bom imel za luč. Zato imaš me lič. Samo mi stali po motor pa je. Tako imaš lepo razmetano, da ne vem kam. Samo pospravi, diknemo. Kako imaš lepo aerobloka? Kaj tak bo mostek? Ne, veš,
A. To je za bilo nekaj lepega, ne? Še nekaj mosta pa še štima, ne? Grmeč, nekaj mosta še štima, ne? Ok. A, čakajte. Tukaj glas moramo zapodreti tu. Ima rožu pa nikoli več nije mojda, ne? Veš kaj to? Res? Najbolj fail luster, kaj sem jih kdajkoli videl, ampak vred je. Jo, to ti daš je, pa tako je. Napiši naj nekdo naredi idej, ali pa ga naskočiš. Takole le. Gre, yes! Dela, deluje mi. 1, 2, 3. Bomo tu naredili moj hand zamik. Evo, vse lepo. Tak, to bomo naredili 1, 2. Ne mora biti, vrata mora biti. Kaj ne šlo tak? Pa bomo spet naredili tak. Nišče naredijo, nared. Kaj vsi pišejo, biči bi lahko, ne? Pravijo, da vsi pišejo, biči bi lahko. Kdo to piše? Ne, pravim, da če vsi to pišejo. Ne. Škoda. Zakaj pa škoda? Ja, tak. Zakaj pa to? Kaj se mi je zazdelo? Zakaj pa se to zazdelo? Kaj mi paše? Zakaj pa se paše? Ne vem. Zakaj pa nije več? Bom verjetno prekinil kol, ne? Se ne. Zakaj pa ne? Ne. Zakaj pa ne? Se nekaj. Na živce mi greš. Adio. Ne, se tam bom rad. Spet smo tam, ne, spet me žali. Sam vtihnete se, ti nekaj drugega rekel. Bomo reči tiho. Budi dija. Kdo ti XX Pinor? Ne vem. Me boli kurac, kdo je to. Zmotil sem se. Kaj je? No, bi je to napisal. XXD. Epic. Samo malo nekaj podikal. Prosim, Nekaj podikal. Odrekal nekaj. v kol? Alo! A ti zameniš z grmičom? Ne, s tvojo mamo. Ti predstavljam Aljažev Grmičev najboljšo prijateljico. Kaj? Bil, če bi jo lahko, pa ne smem. Koga? Tebe. Ja, dobro, ne. Zelo smešno, če že. Alo, In kaj da? na YouTube boš snemamo Minecraft. OMG, kaj res? Ja, Ok, bom tiho. Mama, hotela, da ta pokličem, Patrek. Kaj, no, pa daj mi pred vsemi, no. Ja, sore. Pa se ni še ne javi. Ne, veš, se treba večino, zdaj prek 100 ljudi. Ja, se ne javi, kjero. Kdo? Ej, veš, kaj ti več nimaš tistega, pač tega. Končno! 1
Dej, kaj? Kaj? Jaz si teč. Ja, Kaj? zabo sem. Kaj? Zabo sem. Ja, super. Te pa se spune hitro. Zabo. Ja, pa se spune hitro, ne? Ne moram ta pometi, če sem pozabo, ali kaj? Ja, pa se probi spunit. Da se ne spomnim. Pozabo. Dobro, ko pa se še mogoče spunil spet, te pa lahko poveš, ne? Ampak če sam mi ne spomniš. Ja, te pa si nekaj izmisli. Adijo. Nekaj sem si mislil, si se rekla. Pa rekla, da se moram nekaj zmisliti. Jo. Prvi ta pa še rekel, da še, zdaj pa še ti rekel, kaj lažem. Kaj? Ja, pa ne, Pa rekla, samo. da se moram nekaj zmisliti. Jo, sam rekla, da si moraš nekaj zmisliti. Kaj sem si zmislil? Ja, no. Kaj lažem? Jaz sem mogoče rekla, da si zalago. Ali pa kaj taki. Ne. Lahko pa bi. Ja. To je moj. Kaj? Ti zmislil si. Sredaj si moram. Lep pozdrav, zdaj pozdravljeni nove stvari, ne vem, ker igrali z mamo, tudi mi se da tudi mi okrova, ki ne vem, koliko imamo igrati, ne, ampak je dio. Kaj? Kaki fail! Zvek se nisi nič razumela. Ja, moram se izgledati. In kaj delata? A ja, Minecraft. Jaz si gradim hišo. Jaz pa delam most. Most. Most, ja, da se vajne dve bajki povezujete. A ja, te je pa tako vel. Ti s Korado Jaz živiš? mislim, da mogoče- Mija, ti z Kozjakovo živiš? Kome že? S tvojo najboljšo prijateljico Kozo. Kero. Be. Kero. Še ime, prosim. Lana. Nima najboljša prijateljica, tako da. Ne, Teja, ja. Vemo. Kaj? Vemo. Pa ni moja najboljša prijateljica in nehaj. Veš, kaj me čisto vsi iz naše šole gledajo, ne? Na YouTubeu, tako da... Pa dobro, kaj res? Ja. Skledala, vprašaj, če se lažem. Kaj bomo zdaj res stilho. Pa kaj to za Facebook rečeva pa mi? Ja, Zakaj mi nisem mogel prej povedati, da snemla pa? Če nisi vprašala. sem jih Ja, kaj ti jaz vem, kaj vidva delati? Ja, veš? Ja, zdaj. Ojoj. Ja, Kaj? premislil sem si. Ne povej, da. Pa premislil sem si. Ja, ne povej, ki da mi prišli fentala. Ja sem si premislil. Ja, pa kaj? Kaj je jedan v glavi, kaj si ti dobro? Ja, kaj si premislil? Ja, ti se pa izal. Kaj? Ti si tako pametno. Ja, ti si. Ja, nekam bi- Patrek, nehaj, ki mi greš na jetre. Adijo. Si moram baj nekaj misliti. Ja, pa joj. Ne. Kaj je jedan v glavi, kaj si ti fukje? Zakaj pa še treba poleg NPR ena muzika snemla, to pač. Kaj? Že... Alo, Grme, zdaj primamo, tudi imamo moste. Upa ti mi rekel, kdo se vstavi, okej? Ej, Ja, vbil me boš! Ja, da sem ono vidim, kako lahko streljam, vade hitro. Če nimam hrane več, pa nič. Patrek, Daj, stoj! Patrek. Stoj, Aljaš. Kaj? Ja, pa kaj ti si mađar? Napisala ti bom kaj... Stoj! Kaj je nekdo pišel. Čakaj, čiran. A tu je moje futa, kaj biš ti svojega si nabrati? Daj stavi se za tam.
Pa da je tako odstrelil, rad. Ja, kaj pa mi si hotel dati fuda? SMS. Kaj? Si dobil SMS? Pač ne SMS. Ok, oba dva pišata. Kjer je bo prej? Evo, grmičane. Ok, sem že ugotovil. Kaj? Semafor. Spal, pa si bomo malo hranice nabrali, da ne bomo lačni. Ok. A res se bo tako imenovalo? Ja! Da Ok, se da. enkrat močeš po slovensko M, bo klepo ime to smo epizoda 3 pač. Epizoda? Ja, super. Epizoda. TTT sprašuje, kdaj bo objavila nov. Danes mogoče že. Danes bo objavljeno. Pa kaj tukaj stane, če hočeš kaj gor mare, pač. Pa akata, jo, pa daj to pa malo, kaj v meni, kaj kurva. Jaz si nekaj narejem, kaj? Jaz si Ja, pa id. kaj si smotani ali si smotani? Ja pa je, da si ti tudi. Ja, super. Če si nas, ti si tukaj, zakaj si nekdo zaradi in imamo neko domado, zato smo si tudi imeli zaradi, kaj to zaveš, kaj? Kaj zdaj ti? Ne vem, to sam vem. Ovo grmeš, Kaj? zapisni. Peter. To je taka brezvezna. Pozabil sem, ne! Pa jaj, kak sta vidva. Skler, nekaj sem ti hotel povedati.